La verdad que estar una vez más acá. It's a source of great pride to be here once again. De todo lo que conlleva este día es. Everything that this day brings is really nice. I just want to enjoy it. Si me toca a mí o alguno de ellos dos, if I win the prize or one of the others, it doesn't really matter. El hecho de estar the fact hoy of acá being here algo is muy importante. the best thing. Estou muito feliz de I'm really happy. fazendo parte disso. I'm happy to have the chance alongside these two great players. E, bom, espero estar voltando mais vezes, fazer de tudo para que minha equipe vença. And I hope to be back again. I hope to be here once more in the future. And I hope us to keep winning. Bueno, cada año que empieza intento de Every season that starts, I start de rendir al mismo nivel o to try and superarme perform at the same level as before. Para eso trabajamos, para intentar That's why we work. todos los años, We try to improve ourselves every year. de conseguir todos los objetivos que We try to achieve all the objectives that we have. El año pasado, por suerte, lo pudimos conseguir Last season, a casi todo, teniendo un año we were fortunate enough to maravilloso y ellos have a marvelous year and achieve pretty much all of our objectives. orgullo, ¿no? Terminar el año sabiendo That's que something hiciste that un trabajo espectacular es algo what makes you really proud. muy agradable. What was the one best moment of this incredible year for you? Complicado elegir uno solo, la verdad que It's difficult por to suerte nos choose tocó just one vivir moment. I think un año lleno we de had a fantastic alegría, year, de a year títulos full of y happiness, full of quedarme con trophies, uno solo and to es pick out just difícil. one moment is Todo- difficult. Durante todo el año tuvimos Everything was really good. momentos muy especiales. Fico feliz pelas metas que venho alcançando, I'm happy for the pelos jogos, pelos gols que venho objectives that fazendo. I'm achieving. Isso eu agradeço aos meus companheiros que jogam comigo. I'd just like to thank my teammates for e aos that. demais. E acho que cada traça a sua história, traça suas metas. Tanto o Everyone Ronaldo quanto o Léo Tries to build their own story. fizeram, continuam fazendo. Everyone tries to Então, continue. acho que é mérito de cada estar aqui e é mérito de I think de we're all todos here. serem o que são. And we should be happy for that because of the work we've done. Me siento orgulloso de haber conseguido todo lo que conseguí en el, I'm happy to en el achieve club, de everything haber I've conseguido achieved with the club. todos los títulos que All the pudimos trophies conseguir. that Siempre es we've been able mucho más to win. difícil volver a ganar una vez It's que always ya difficult to conseguiste win once todo. again Nosotros once tuvimos la you've suerte won de everything. volver a hacerlo, de volver a conseguir cosas. We've had the fortune to be able to do that again, to do Y and eso para improve nosotros es lo and máximo, como achieve decir, important poder things estar once acá la again. novena vez para mí algo It's great to be here once again as grandioso well. y ya, That's something ya fantastic. estoy más que satisfecho con And eso. so I'm really happy with that. Eu não sei se me considero estar no nível deles, porque são dois ídolos. Então quando I don't você think I'm a contemporary of them. They're two idols. They're two as heroes pessoas of mine. como ídolos, é difícil você se ver melhor ou igual ou pior que eles. When they're your então heroes, são- it's são difficult dois to caras say whether you que eu can admiro equal or muito, better them. que desde In any pequeno case, vendo eles jogar e hoje está aqui. they're two dividindo, players I've always looked up to o palco com eles é uma ever since I grande was small. honra. Eu quero estar sempre melhorando. I always quero try tá to dando improve, meu melhor a cada dia. try to be better E every eu quero day. ser melhor do que eu mesmo. Acho que eu não quero ser And melhor do que that's ninguém, só quero ser melhor do que what eu I mesmo. want to do. Para mim que é o mais importante. Es un orgullo, algo muy lindo poder estar otra vez. Que It's also a great nuestros pride to be propios here once compañeros, again. capitanes, seleccionadores nos elijan, nos Because voten, you're nos hagan voted estar otra by vez. Your hoy acá, teammates, la verdad que national team al contrario, coaches. nos hacen sentir unos privilegiados y You feel privileged to be here. estamos agradecidos. Leo, ¿tú ves a Neymar como tu Leo, sucesor do you y le see dices que tenga paciencia, Neymar que as tú todavía your vas a ganar muchas? successor? Because he'll have to be patient because you're going to win a No, lot yo creo more. que él no es sucesor de nadie, ni- I don't ni think lo he's merece anybody's ni successor. a mí ni a nadie. Él Not va a ser- to me, not to va a ser anybody. lo que es él, que es un, He just un he grande just has to y be seguramente va a himself. seguir He's siendo going muchísimo to be a más y great va a great llegar hasta player. He donde already él quiera. is. He's going to get even Tiene, better. todo para hacer He's lo got que él quiera, depende de él. things porque to do in the tiene future, and that todas las depends on him. condiciones. He's got the Aparte de ser, qualities to do that. un extraordinario Apart jugador, from es being una a great player, grandísima he's also persona que a creo great que person eso lo off the hace field as well. mucho mejor todavía. Gracias, gracias. Thank you. Sin duda, eso me hace bueno a I think mí y a without todo el doubt, equipo. It was a great year for me and Tenemos the un team. plantel de muchísima calidad y por eso We've got a conseguimos quality squad, and that's the reason títulos why que we pudimos conseguir, si achieve no, things. no hubiese sido posible It todo wouldn't have esto. been possible without the great team. De quem eu vi jogar, são os dois melhores jogadores
que eu acompanhei, sim. Tem truth todos is, os méritos, porque por isso que I estão think aqui. Há given anos, the players I've seen play, they are the vem two fazendo best I've ever história. seen. They're the best. Ronaldo acompanho mais por vídeo, mais por outras coisas. E o Léo convivo com ele I've always followed them. todo dia. E In eu Leo's passei case, não só admirá-lo dentro de campo, I have the fortune to work with him como every fora day, também and off the pela field as pessoa well. que para mim, me encantou. And I follow that. He's a great person. Fiquei completamente apaixonado pela pessoa, calma. Mas virou um ídolo, virou um amigo. He's just E desejo toda a sorte do very mundo relaxed tanto a ele person. quanto ao Ronaldo. E And eu I tenho como wish him the best espelho. in the world. Acho que eles estão aqui há mais de 9 anos já sendo nomeados. E então isso para mim They come here, being uma my meta, é um foco de hero. de For ser me, it's a como eles, focus. de querer It's a dream and sempre objective to be mais, like them. de querer estar sempre vencendo, de querer buscar seus recordes. E We eu just os tenho want como to espelho. E espero Improve, and I hope to tentar improve as seguir well. a mesma carreira que eles. And I hope to have the same career as they have. Cristiano tiene muchas cualidades, muchas cosas Cristiano buenas has got a lot of que qualities a and a cualquier lot of jugador le things, gustaría tener, pero things that any pero player bueno, would a like mí to me tocó have. ser como soy, a él como él y But I'm cada like I am, uno and he's like he is. es como él, pero sin duda que Cristiano tiene But obviously, muchísimas Cristiano cosas que a cualquiera le has gustaría got tener. things that any player would like. Yo, su pierna izquierda no está mal. I don't think his left A lo mejor left sí, foot la isn't pierna too bad izquierda. either. I Yo would like tampoco to have soy his muy left mal de foot. izquierda, no estoy Mine mal, isn't too bad, but pero su pierna izquierda a lo mejor puede if ser I un could have poquito his mejor left foot, that'd be great. Obvio. Okay, I think that's actually all the time that we have, Sadie, for Eu me this quedo com, press talk. com as duas, com a esquerda e com I a would direita, have de verdade. name Leo's leg and Cristiano's right leg.